Sngaw sanay siya ya Messi namar kani gadaw. Kadba kari jong Lionel Messi ke Argentina kadang penkre ya kini ki arteli ki jingnya la kai hapding kini ki arteli kiri kata hapding ke Uruguay bat Brazil. Kini ki arteli ki jingnya la kai jong kari Argentina persahabat kini ki arteli kiri kidai ki qualifying match nagam taga World Cup. Jong snam arjar arpando. Kiban salong haka arpo arbat armdo terik jong une ubunai match. Hanai ka Argentina ha kini kijing pen kre jong ka kan haban yakun klaim Lionel Messi bat kat no kalong ka jing sngaudu ia kinong kursan jong Messi namaru Messi ha kini ki arteli kijing ila kai unamla ban yadon benta namaru don hapdeng kijing mensau. Messi ulamat dia kini kijing mensau hadin kijing ikun mat ka Atlanta ha kini ka singi sonde ke berang syudep hot Messi ha kini kijing ila kai ulai tebru Shigol kata hakam nit ke bahar pau. Messi ulap pau ye ke jing sngaudu abai day bat ketiki arteli ki jing hilakai da ke baong ba. Kalong ke jing sngaudu bat ke jing sngau larang ban mes ya ketiki arteli ki jing hilakai bat ketiki arteli kiri. Luong ru bau da kuah du kanno ban ya don benta bala kari jong ke Argentina nakam taban yakun bat kiniki ri bakrang bor jong kaptai. Hanrei haga menit ke bak hadu jong ke jing hilakai persahabat ke Atlanta ngalamat ya ke jing mensau penkut Lionel Messi.